Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Ko Apārangi me ngā Kaitope. There are three kupu hou. The first is hauhau. It means covetous or greedy. E hauhau ana ngā mahi a te tāne whairawa. The rich man is greedy. Our second kupu is whakanefa. It means to deceive or mislead. He whakanefa tā te nanakia. The villain deceives. Our third and final kupu is raureka. It means dishonesty. He hoa a raureka nō rūkahu. Dishonesty is a friend of lies. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hana na hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Ko Apārangi me ngā Kaitope, nā Aesop. I tope tētahi tāne i tētahi rākau i ngā tahataha o te awa, nā wai ka makere iho tāna toki poke i tōna ringa. Ka makere atu ki ngā wai, ka torongi ai ki raroriro. He ngaukino no te ngaromanga o tāna taputapu, ka noho ia i te tahataha, tangi hotu ai. Kātahi ka haramaya Apārangi ka uia ki tāna i tangi ai. I te rongonga atu i te kōrero a te tāne, ka ruku atu ia ki raroriro i te awa. Ka kawea ake ai tētahi toki poke koura, ka hoa atu ki aia. E hara tēnei ia hau, hei tā te Kaitope. Nā, ka whakahengia te tukunga. Ka ruku a tuaruatia e Apārangi, ka kawea mai ai tētahi mea hiriwa. E hara hoki tērā ia hau, hei tā te tāne. Ka ruku a tuatorutia e Apārangi, ā ka kawea mai e ia te toki poke i ngaro ai te tāne. Ka mutu, ka hari kua tāna tiki ake i tēnei, ka whakawhetai atu. Kua pono katoa koe, tā Apārangi, me te paingia hoki o tēnei e ia. Nā, hei āpitihanga ki tā aua no toki poke, ka tukuna hoki ki a koe ngā mea koura, hiriwa anō hoki. Ka whāki te Kaitope i tēnei mātā toatanga ki ōna hoa, ā ka kotahi atu tētahi o rātou ki te awa, whiua atu ai tāna toki poke ki ngā wai. Kātahi ka kaha tāna tangi i te rironga nei. Ka pupua ke a Apārangi pēnei i o mua, ka tonoa te pūtake o tōna mamae. I muri i tāna rongo i ngā kōrero a te tāne, ka ruku atu ia, ka kawea atu ai tētahi toki poke koura, ka uia mena rānei nānā tēnā. Ai marika, hei tā te tāne hauhau. Kātahi ka ngana ki te kapo atu. E pōhehe nei koe ka whakanefa koe i te momo e ki te anei tō wairua? Te kohete atu a Apārangi. Ka mutu, ki hai ia i ho atu i te toki poke koura. Ki hai hoki ia i whakahoki i tāna no toki poke. Ko te kiko te kōrero, kua tawhiti rawa te toronga o raureka. Mercury and the Woodman by Aesop. A man felling a tree on the bank of a river by chance let his axe slip from his hand. It dropped into the water and sank to the bottom. In great distress at the loss of his tool, he sat down on the bank and grieved bitterly when Mercury appeared and asked him what was the matter. Having heard the man's story, he dived to the bottom of the river and bringing up a golden axe, offered it to him. "That's not mine," said the woodman, and he refused to take it. Mercury dived a second time and brought up a silver one. "That's not mine either," said the man. Mercury dived a third time and brought up the axe that the man had lost, and this one he took with great joy and thankfulness. "Thou hast been so truthful," said Mercury, pleased with his honesty, "that I shall give thee not only thine own axe, but also those of gold and silver." The woodman told this adventure to his mates, and one of them at once set off for the river and let his axe fall in on purpose. He then began to lament his loss with a loud voice. Mercury appeared as before and demanded the cause of his grief. After hearing the man's account,
he dived and brought up a golden axe and asked him if that were his. Yes, yes, said the covetous fellow, and greedily attempted to snatch it. Dost thou think to deceive one who sees thy heart? Said Mercury sternly. And he not only declined to give the golden axe to him, but refused to let him have his own again. The moral being, dishonesty overreaches itself. Tēnā rā koe whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhanga puna reo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi. Hei a kua nei e hoama.